Dečić je zasluženo slavio u komšijskom okršaju sa Zetom. Domaćin je pokazao više od Golubovčana koji su u prvom poluvremenu potpuno zatajili. Tim iz Tuzli sa 3 nova boda vratio se na drugo mjesto prvoligaške tabele. Već u trećem minutu 1:0 za Dečić. Sama je uposlio Pešukića koji se probio u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio mrežu. Dvojica domaćih igrača zamijenili su uloge u 10. minutu za vođstvo od 2:0. Pešukić je centrirao, a Camaj glavom poslao loptu iza gol crte, tako da je intervencija golmana Akovića bila uzaludna. U 25. minutu Vulja iz povoljne pozicije šalje loptu iznad prečke. Na drugoj strani 3 minuta kasnije previsoko tuče Mijat Lambulić poslije kornera koji je izveo Buzanović. Veliku priliku za 3:0 nije realizovao Đoljaj. Istrčavanjem zaustavio ga je golman Zete. U završnici prvog dijela susreta Camaj glavom pored stative. Zatim Vuljaj sa ivice 16 terca, ali bilo je to lako za Akovića. I gosti su zaprijetili nakon drugog kornera, opet neprecizno. Trener Zete početkom drugog poluvremena šansu je ukazao Đinoviću i Orlandiću. Njihov ulazak i angažovanija igra unijeli su promjenu u odnosu snaga. Napadač Orlandić u prilici u 55. minutu, ali samo korner za njegovu ekipu. 5 minuta potom iskusni napadač savladao je Popovića, smanjio na 2:1 i vratio nadu gostima da mogu do povoljnog rezultata. Novi pokušaj Orlandića u 64. minutu i lopta preko gola. Pitanje pobjednika propustio je da riješi Vuljaj u 78. Pogriješio je Sopo, Adrović oduzeo loptu i nesebično uposlio saigrača, ali je reprezentativac iz Tuzli bio neodlučan, pa je Ceklić sačuvao mrežu. Vuljaj se djelimično ispravio u 85. odličnim snažnim udarcem, ali je Aković loptu prebacio u korner. U 88. Orlandić je dobro spustio loptu Matiji Lambuliću, ali je i njega oklijevanje koštalo boljeg učinka. Odmah zatim i silovit šut Đinovića, a lopta iznad prečke. U sudijskoj nadoknadi vremena iskusni i uporni Adrović omogućio je mladom Danilu Markoviću da postigne efektan gol i potvrdi pobjedu svog tima. Teška utakmica. Mislim da smo se dobro pripremili ova 2-3 dana posle vrlo teške utakmice koju smo isto dobro odigrali protiv Iskre. I prvi 10 minuta sve kako smo spremali, što se kaže, igrači su odgovorili 0:2 za 10 minuta vodiš. I onda nije nam se puno dešavalo tu u ovoj godini. Čak i to je bio neko iskustvo koje moraju onda poslije se uvuče neki strah, primiš 2:1 i bez ikakvog razloga. A mislim da smo i ranije trebali zatvoriti utakmicu. I onda je ovo šlag na tortu bio Markovićev gol, tako da mislim da je zaslužena protiv dobre jedne vrhunske ekipe Zete sa vrhunskim igračima i trenerom vrhunskim i odmah ta pobjeda dobiva još više na značaju i idemo dalje, ima još da se igra. Bodovi za Evropu? Pa niste to vi nam non stop šupate tu riječ, ja nikad ne ću uzeti u usta ili nešto, mi igra, znaš kako mislimo, evo i to na ekipu prenosimo, od dana do dana, pa šta Bog na kraju dadne. Dobro, pravo bih čestitao Dečiću na zasluženoj pobjedi. Tokom cijele sezone igraju baš upravo ovako kako su i danas igrali, čvrsto, disciplinovano, agresivno. Imaju odličnog trenera koji je ovu ekipu ukopio da igraju ovako dobro. Mi bukvalno prvih 10 minuta smo gubili 2:0 i nismo ispunili ništa ono što smo se dogovorili u slačinicu. Prvo poluvreme proteklo je to čisto što smo bili na teren, znači ništa nismo pokazali. Drugo poluvreme smo ušli agresivnije, napravili 2 izmjene. Te izmjene su, postigli smo gol, unijeli su neku živost, imali smo inicijativu, ali opet u toj našoj najvećoj inicijativi Dečić imao još jednu šansu da riješi utakmicu. Nismo primili gol, pokušavali smo i na kraju već utakmice kad je već bilo riješeno, Dečić je postigao 3. gol i sasvim zasluženo dobio. Čestitam i na cijeloj ovoj sezoni i na ovoj današnjoj utakmici.